U srpski gameplay, evo nas prvu epizodu Food Drafta i idemo. Za početak uzet ćemo ovu formaciju 4-3. Idemo. Kapiten je... Htio sam Raketića, ali vidimo ovdje Millera. Mandukić, ajde, neka bude Raketić. Dobro. Ajmo. Ide ovaj Čavi Prajto, bilo kako, ne znam kako se izgovara. Ovdje Jontaš. Šanci malo. Ovdje ide Cristiano Ronaldo. Yes, dobili smo Hero Ronalda. Ajde. Ne znam, ajde neka bude ovaj ovdje. Ne, imao sam 80. Idemo, evo, dobili smo man of the match Julian Draxlera, ali možemo da uzmemo Gerzoj, ovaj skroz dole. Ja ću uzeti njega, zašto mi se slaže. Idemo na beka, levog beka. Neka tu bude Filipe Luis. Štoper. Moramo uzeti ovoga, dobili smo Botenka. Ovdje uzet ću ovog. I ovdje, desni bek. Dobili smo Lama, uzet ćemo Lama, što da ne. I golmana. Evo ga, idemo, bravo, odmah idemo na brava. Idemo u klupu. Dani Alves. Idemo staviti klupu Alvesa. I čekaj, ovo je RM. Sad. Da, mogu ovako. Čekajte, ovako. Op, vidio sam Inijestu. Da, vidio sam Inijestu i Luku Modrića, ali tu je Inijesta bolja. Idemo, stavit ćemo je ovdje. Imam Team of the Year Inijestu. Htio sam da stavim ovog ovdje. Idemo, ajde. Neka tu bude Hulk. Idemo ovdje. Neka tu bude Žervinjo. Insige. Ovdje će da bude 100% Adrian. Ne, Alexis Sanchez. Dobro, neka bude ovaj Inform. I imamo još 4. Posle ovog još 3. Neka bude ovaj David Suarez. Ovdje neka bude Miller. I ovdje neka bude... Dve legende! Ček sad da vidim. Viktor, uzet ćemo ovog Gorgovih i njega, da vidimo, tako. Neka ovdje bude ovaj Ivan Sanchez. I to je to, sam da uzmemo, da ćemo da uzmemo ovaj Fraser. Liga do Brazila. Ma evo, Liga do Brazil, tako. I to je to. Idemo save squad. Napravit ćemo YouTube. Ili gotovo. Hopla. Dobro, i evo, ovo je naš tim. To je to, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.